الزول في اللون وقبل لا نبدو تسجيل تكيب بوساكين سنين غيويد دي تولينا تساكين مزغارة اسكواس امكاز نزوج الاف وتسعمية واربعة وسبعين وقاعد تساوني ونيت نتقارن ذاك نتسكون صغيرة تيكو سان كذا سنين اللي كان ذاك تيكو سان تخدم كن تزمر ما تشي كنت تبغى شكون لان يموراس لان تصنت سيوين جانتي كواد ودنسبانا كان يسالن عندك يضغان لا ضغا جمال سنا اقورنا كيزرين ماشي دي وسنت ديانتي دي ضغان تسقيل تبوسكيات النواف انا كي غادي دي ضغان وسنه كي خاطر ذا سالي دولا قاعد مسلي ومدان فلاس لا ضغان يعني يقبليين تولم ذاك ان غلاف المالي وين يتمسلاين سيسم اسمه نافار الجوفرنمون كي كاين نوار نواضيل عضيل نع الترانزيسيون المالي كولونيل ابولاي مايكي ذا كان ذي 4 ذي 25 ينار يزرين يناد غادة الحالة كي دغانا كان ذابون الجزائر يروح مكان في الديس تيبوها نيونا كنيا موتنا المالي il a été invité كنا خاصة avec honneur دونك شكيتي جان غادي الحال مسلايد المينيسي كي ماليان de l'administration territoriale, la décentralisation, le porte-parole du gouvernement, et nek daken هما إلا كاين نسمعوا نكون غادنا هاد نعرض يون واسم وسو نوافر إليمنت مثني قبلين على الماك هذا شكي غاد ناوي غاد نولي ثاغوريا نكيرا كيكير لكن تزغام تموت القبائل لا دغا اما دي تموت اما دي فاغا تشور دي صلاض كيكير يفهمنا مليح حتى تكذب كيتلحو نكون ستيكوساك نتساغا ونتنومين تساوي دي السياغ ذا كيكير صلاض نكاكير يدي تساوي تيمور لي وين سنه فانو كيشدن ماشي حاجه تموت القبائل وما تمزغا ذو ظال سو مثلا لان سين دياون يزنا يون ولا متي كان سنمت مذواير ذا ماينوث وذونا كون يعجبن ذاني نسلام زويرة سي محمد بومينير زول لك محمد الزول لك رشيد الزول ويدير كلي إذا غادي يتوالي كي تدنيا كنت مزويرو تاتي دولي محمد سيدي ذوين كلان ذا عقال نموسو اسدو كلان مومون اسوسياتيف ديال كندا محمد بود وطس نظام سيني حمد سيدي زول لك الزول لك رشيد الزول محمد الزول بالسفريدنا كي توالين تذويل تاكين راد ساعد داكا ديك لي زون تي كيو 5 كي انا سريد سسنت لنا احمد ذموحان كولونيل ابولاي مايغا ماتشان قلان المينيستر كي دو لادمينستراسيون تيريتوريال ديسونتراليزاسيون بورت بارول دو غوفرنمون اسن 25 يناير يزرين ولا ماشي ديضران غاض في الحال المالي اذا كان ذابون الجزائر يسكشمي مانيس تلوفا وثيخضان كي ذي المالي لا دغا زعفنا ما كيكرا ذابو المالي يروح هناك يكزم او ثاون لي زاكونين الجي يقلن زوج 2015 الزواد المالي الجزائر او يفهم دعني هناك باللي هما الا كان نسمع هذه ادي سواس عندك كان كوني نعرض نانفيتي نعرض دي لي ذن فينا لو موفمون pour l'autodétermination de la Kabylie. Oui, فنحن نقول ذوي فيديو ثكيل وين دينا وين تمسين اسمه ذابور أعضيل المالية أتنغون. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a exacerbé la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. ويفن دي سيني دوانا دفدو عاط مولا شاغلي فهم واحد دفدو سي احمد
الصيدي نسيت لان ماينوت شي نسنك ندوها لكم بعد احمد ذوي فن دينير ذا شو تصاغورينك لا ليكتورينك بونشتاكي ثنميرث رشيد دونك ادو غالاغ في السقسيه كي دمود ذاكا effectivement موسون le MAC, il a été utilisé comme une carte qui a été brandie par le pouvoir de Bamako. Donc, c'est une carte qu'ils ont affichée à les tenants du pouvoir d'Alger. Vu que nous avons un opposant, à savoir Cheikh Nzaouiani Nkondé, donc, en contrepartie, ce que nous allons faire, on va inviter au plus haut sommet de l'État un Moussour Nelmak. Dans le fond, la question ne se résume pas juste à ça. Hein. Dans le fond, que les tenants du pouvoir de Bamako voulaient jouer, c'est parce que en amont, le MAC, il s'est imposé comme étant un acteur qui peut, si vous vouliez, interférer dans tout le jeu géopolitique qui est en train de se produire dans la région du Sahel. Donc, il ne faut pas qu'on la regarde juste d'un seul angle. À ce moment-là, d'un angle bellique, qui est utilisé par les uns ou par les autres. Mais plutôt, moi, je dirais que c'est un acteur influent et il est considéré comme tel, aussi bien par le Mali, et il est prêt aussi mieux dernier par le pouvoir d'Alger, d'où la précipitation, si vous vouliez, même du pouvoir d'Alger, à aller entretenir ce genre de relations avec certaines mouvances de l'Azawad, qui sont des mouvances extrémistes. On va regarder la chronologie de l'événement, c'est que le MAC, par le biais et il a rencontré donc des représentants de l'Azawad à Paris et puis ils ont initié ce qu'ils appellent une confédération de lutte des peuples autochtones voire même au-delà. Donc on parlait des Azawad qui sont au nord du Mali. C'est quelque chose qui a beaucoup inquiété aussi bien les pouvoirs d'Alger et qui a attiré le regard de toutes les puissances qui ont divisé dans ce coin-là du monde, à savoir le Sahel. Donc, d'une façon générale, donc le MAC, c'est pas juste une carte qui est brandie comme étant une menace qui peut être utilisée, mais plutôt c'est un acteur que les uns et les autres prennent au sérieux. ثاني فيك أحمد كثيرنا محند الماك دونك de plus en plus, il gagne avec les Francis déjà long sur la scène internationale, les sorties au niveau de l'ONU, Smith, le Maroc qui c'est souvent le MAC, le Mali, l'américain, voilà, le ministre d'État américain, يدرد انك ذاك الماك ماشي تسرف دونك il gagne déjà long sur la scène internationale شو تسمور لينك كتشيني محمد افاني دغنا كلا ديال المالي تنميرتي رشيد نكيني الحاجات مزواروث يبغي غتجبدا الولها بويدي داغ دي توالين سي لو تريتمون بارسيال سي ان تريتمون بارسيال كون في tous les observateurs de la scène politique algérienne اما دويد اكس مسلاين دي يوتيوب دي ريزو سوسيو ولا دي غميسن هي لي زوبسيرفاتور كاين غويد يسنقاد ما هو يون ثما تسرتات تمورت الجزائر اما كاين زون جوست ريليفي لا غرافيتي بويغين يديضران يكون في الجزائر واما كاين تمورت تقبايليت ولا شيتيه وكدي الميزان ورتي تحسيبنا راه ورتي ديالنا راه كل اور ثبوت في اللاغ نكوني سي قبايليين انوالي ذاكين يقيد يضرانا كيم الفال يلهان الفال نربح ذاين يقرفدن دي شان تمور تقبايليت وداين اذا غادي دقنن ذاكين توران ذاين تمور تقبايليت كان امكانيس بدا على الثلث ايمانيس جر الجناس جر ثمورة من سات
امتياز. دونك ذايكين إقلاق أثنوالين كونين سي قبيليين ذين لها بيان. سي ثمان نظام ماذا قلنا نوالا ياكين يضران سي ثمان مالي ياكين هي تشفوت كان سي لا بروف ذاكن ثمورت من الجزائر ماشي ثمورت يكسرسن تسر تيفيس سورتيين فين يقلان الصواب فين يقلان الحق فين يقلان لا لوجيك ذاكين راه يجن انفهم يوث مثلا النغي مازال اونكور شكون تظن مازال يثنى اونكور طفن ذي الطمع اكن تمورت تقبيليت ازكا وكذي غرفان يظن تمورت من الجزائر اي غريد اني غير غرفان ادو غالغ فلاس فغي غاديني غاكن اغفل ماشي ذا بويكي كان سي كو لا بوليتيك تسرتيت يدفنا وذا بويكي سي 62 تسرتيت يدفنا في البطل تسرتيت يدفنا في محقرانيت تسرتيت يدفنا سونيكار ماكنين بوياضه نزمر نغالر في سي 62 ذا ساون ذا شون اللي غران كمغرفق بايلين دونك يجيك ويدي ضرون وكتمورا يجيك النظام يثران الساقين تساعد وينيس تشوفغان يدفع لا فري ناتور نو ذا بوياكين ذا يناغ يجن نفهم اي غار يكسعان ثيكلين يديبوين تمور تقبايليت واسمين يدرسان يمانيس واسمين يكسرسي مانيس اسمين يكشم سوزال يتفاضفو يسوفغ لو جي بي ار يسرش تو شاريس ويخدم تسرتيه يخدم الميدا ساكين نصوض عند يصوض ثمور ثاكين الجزائر يصوض ترلقا فوالا دونك يوكنا دوغالاغ ثما يغرفان نظن تمور الجزائر رشيد وزريغار ما تبغي ديفلوبيغ تورانا ارتيشكي هات نوغالا تيشكي قبل نكونت مثل بارونتيز كي دوغالا احمد تولد الكومونيكي لا بوزيسيون فرحات مهني ذاكن كي تولي ما كتورا مقاوشي طاحه ماشا يناك دي تاكا ينس يسنمر هذا بون الماليين يدي كان الفغي نسوكنا حتى تسيلي يزمح تسيلي تينو فكا الماك يناك دي تاكا nous rappelons juste que le MAC est un mouvement de libération nationale pacifique. Ahmed Kchinir, تسميك ذا قال نو موسورس دوكلان مومون اسوسياتيف de Montréal, il faut donner des choses à pourquoi il insiste sur le fait que il n'est que connaît des motions de libération sous libération nationale pacifique. Pourquoi cette insistance de Farhat Mani? En fait, Rachid, là on peut faire la lecture qui est la suivante. C'est que Mas Farhat Mani, il rappelle au vu et au su de tout le monde, même s'il a une position de principe par rapport au peuple autochtone de cette région-là et le soutien qui peut être apporté dans leur lutte, mais pas nécessairement de choisir les mêmes voies et moyens. Donc du Sahel, là où les Azawad, les Touaregs d'une façon générale sont répartis, ils ont utilisé tout le temps la voie armée. Au fait, le conflit, il est aussi vieux que les années 92, mais simplement si nous remontons dans la jeunesse, si tu veux, de ce mouvement-là, en 2013. En 2013, déjà, il y avait la tentative de Ouagadougou. Cette tentative-là, elle était partie pour un cessez-le-feu, donc mettre un terme au conflit qui opposait le pouvoir de Bamako avec les Azawad qui étaient dans le nord, et principalement dans la capitale et c'est Kidal. Mais ça a été vain. Donc, ils n'ont pas réussi à arriver à cet accord-là. Donc, une autre tentative, elle a été reprise en 2014. Ce n'est que à partir de 2015, avec les accords d'Alger, donc qui ont été conduits par M. Lamamra, que si vous voulez, les premiers jalons qui ont été, si vous voulez, d'un accord de paix a été conclu entre les 6 mouvements
qui composait les factions dissidentes armées. Farhat Mehni, à travers ce communiqué-là, c'est comme si dans le fond, dans le principe, on soutient les peuples à leur autodétermination, donc à leur revendication en tant que peuple autochtone de ces régions-là. D'ailleurs, Amoussou Mak, il s'est associé avec les mouvements des Amazirs, et puis qui ont porté haut et fort, qui ont appelé les autres peuples amazirs à venir les soutenir dans leurs revendications. Mais simplement, une façon de signifier aussi, Amoussou Mak, c'est pas à lui de dicter les moyens et la façon dont cette lutte-là va être menée par les autres peuples. Alors, par le biais de ce communiqué, il dit que nous sommes un mouvement pacifiste. Ça veut dire que nous ne serons jamais impliqués dans ce conflit qui a pris des proportions armées. De par le passé et même maintenant, mais nous sommes donc un acteur qui peut être d'intérêt, mais simplement sous un certis et pas plus que ça. Donc, mais simplement, Farhat Mehni, il n'oublie pas que à travers cette proposition, et il peut y avoir, si vous voulez, des positions qui vont nous mener vers si vous vouliez, des prises de cantonnement, ou alors il va être, le MAC, il va être placé dans une position. C'est la position à le MAC. Le MAC, bien sûr, est l'intérêt de Mourtak-Vélis. C'est normal. Donc, à travers cette invitation-là, c'est une opportunité pour faire entendre la voix de Mourtak-Vélis. Donc, c'est Gissam Zouaoud. Le Hadjati Snas, vu que c'est une zone de conflit qui a un grand intérêt pour les tenants du pouvoir d'Alger, donc c'est une façon un peu de desserrer les taux à Mourtak-Vélis. Donc, une façon d'exporter, ou alors d'exporter, oui, l'attention, nous avons le Zaïre, qui est le sud de l'Algérie et le nord du Mali. Mais Farhat Mehni, il reste campé sur sa position que malgré le conflit armé qui est en train de se dérouler dans ce coin-là, dans cette région-là du Sahel, mais Amoussou Mak, il reste foncièrement attaché au fait que c'est un mouvement pacifiste qui veut aller juste par des moyens politiques et non armés. ثاني تحمل ثم الدول لاغوي كان وحند زمضت كم لضاف فاني كنت حب صدم سلاي مشى فغير قول لي كدنيض تكتم غلي في ثولم 14 يناير الماك يسدوك يكون غالن كي غيغفاني مازيغنا وقادي موسوثني مازيغن لدغان زواد الى اون اكسيون دي بارين يسجماتني دياب تي كيو 5 تمد un résumé de 30 minutes بوين كو ديلان ثولا ياك ويفان شينا تفكر ثمغليني كيفان شني محمد. Ok, justement, Rachid, je vais essayer de faire le lien parce qu'il y a un lien intrinsèque. Il a وسع il a يشدين يقصدوا كلن سنافاكين نتمغليوين امي كذا شو وسع كذا شو تيشدي كذا سكي كي يضرون القضيش اللي نمسون الماك يشود directement à la reconfiguration ما يهوياك تغنيت على دون ثمان تفريق ثقافان ستيماليس أكيد مثلا وأيجين ذي نرديسن ذي الفيدان ذي نفع يغرفان الجزائريين أكيد كلهم ملا أميش أنولي كان أميش toujours هاد نوغال باسكو ابري تو نكونين إذا غيانا بمنا سكيت بويد نخمم يمنا ماذا قلا هو نخمم يمنا ولا شوين أري يخمم لا سي 62 ميم وقبل 62 سي 48 ميم
اسمين يدي يحضر مسالي حاج غادي يفكي لا ديفينيسيون هذا سيسمين الجزائري كي شوت ولا شو دي دان يدنا يكسر كومبليتمون ذي الميموراندوم اللي يروح يسترسل ذي لوين يرس الجزائر تامورتي دفنا في تعرف دوك الاسلام سي تو اي مازيغن ولاش بلط 62 63 سميت يحضر خدمان تمن داو التمورث اللي قارنا مزروينا غادي يبدو كان قسمين يكشمن وعرفن وسكرا بويدا كي دي تونس معان دي لاسمبلي اللي راه يخدمن لا كونستيتيسيون عجبك اسيدي ربي ولاش ولا ديون ودي كيرا اديني واكي ذا الباطل عرفاكي وسان ديك شمدو عرفان وردو فانا راه ثمور تاكي الصحراء فان دي غرفان دياس اي بي سي با نيمبورت كي غرفا مازيغ يطفى سي لافي تون تيت à la première puissance mondiale تاليثنين في l'Empire romain وروحان اسمي سروينتن ربحنتن خدم درايل سن دي ثمورتن سن وربحنتن دي ce n'était pas n'importe qui les اسميس امزرو يافي في اون سور كي يضراد وين يدي يضران اي مزيغن البلدان الحالية سي با اون ريزون سي با اون ريزون يوكن هذا مسحن كاريمون اسمي دي حضرات خدم ثمن داوتي في مورفاكيا لافر يغرفان إمازيغ دونك مرن ولي امزروين غير فير ورنود اروايا يلتي كلت بيرسي 62 يلتي كلت ذي ثمور في قبيلي نذكر يوكنين ادر لما لا سنكنيس ولا شعرف نظام تمور في الجزائر يذكرن يوكنين ادي في كتايت وغرف اقبيلي هنا كذا شو ديفكن يفكند ذاكين ولا تسيدت نسى ازار اذا يسدو كلن ذي مزيغن كواسميت ذي مسن دونيف لما انا يلا كوميم دي شو يقلن كوم يرانا اشكو يما كتيذت خاصو تاع ذي الضرايبس ما قلت ولا ضيوغي كرا كياوين النيف تكرو تروحو تخدموا ذا شو يلان دي تزمرتيك وكني تكسب فلاش الباطل ايا كي ورد يضرر ونزرار ذاك كان ثواغيث جوج الاف ويون ذينا قبيليين طغى ماس سواي فرحات السعيد يروح يسوثر سيرين النظام وكني ادنطقن دينين كرام 128 يرجزن تلاوين ذوراش جوذن فلاسنس سلي بال اكسبلوزيف البطل الامريكان ولا شنو يبنيف اديني كلام ادينطق دونك الساكين لا ريكونفيغوراسيون اكينيون اراد يتبانن اراد دو ارزداد ذاين اراد يوين تلويث سني با نيجاتيف انتي قرنا كني وذاك الشريين ثمورث نو ماشي لا شري اراد تشري ثمورث أدن في كم ذيان ذا مزيان تواشولت ما يليون لان وثمثنية قديم شتحكر ندقيون وخام تفضل دوك النير كل ما تكذدون أذتمغوران لي زانتيري ديزا اي دي زوتر ديفيرجو دينا يبدو دي تسيلي شوال سكي فاك ذا شو دي تسيليني وكنيا دي تسيلي راه شوالاكي كنا درن ان تيرمي شوالاكي في الطون يليون في روح سو خامس ياكي اسكو صافا دير شركي انت واش تنسن نو او كونترير ما قلاقي منا كني دير رادا اكني راه يرنو شوالثي لا وين تسنع ديال سير كيف اكني دي تسمي ما رافضون اكني يدرسوا تلويث يرسن اكني راه دوكرن وذاياكي راه دون يغرفن تمورت الجزائر اغرف قبيلي وحدث اغرف شاو وحدث اغرف مزاطي وحدث يتركين وحدثن ذايني اراد ياوين تلويث أراد ياوين لا ستابيليتي ومن بعد الساغن ديال الإغرفاناكي أدسن جوست أفاين إثنيس دوكلن أفاين كويدي سعان لي زانتيري لي زان إي لي زوتر و أينين ذاين كان أرايدو من أشكون ذي سنيدسن يكون إن سيمبيوز ويسعى لصلاح كويدي دونك غروسو مودو أفانا رشيد كان كيتوالى في المثال كيما التي في تونس توتو كونترير tout au contraire ذاين أرايرن تلس إلي زاجيس مواقين وذافهم أم هرسان أم سباطلي أسما يليون ذي يحكم إيمانيس أدفن أوتوماتيكمون إيمانسن
urgent. Voilà, تنمير ثموحاند ثغاد غلا مع أحمد بغيض تسكين 28 يناير 41 يسقسم رجال ونزور نغم فرحان سليمان عزم يدي جاني مسلاين دي ثقي غيس قسم 60 إلا بريدي لو دراغون شينوا يا لونطو يناك القواليس تلويد سيم كل مكان كل جنسية النوا مقران دو مزيان كل واي قارب كنية هو زيك روس الامريكان ثم يغناد الشنوا يغناد تازلي ثكينس انك مي خسير تقيوث الجهة ادشعل دي ثاير ثورة احمد اقلا ديوث نتليث ماشي كان ذا خساي حاش من رجل تخسير ثمان ادشعل طيب ماشا وتخسير ثمان ادشعل طيب ولاد ذنقز الكونفلي روس اوكران ونخسيرا تروح الساحل النيجر وين دي ضغاني قدي ثمانية تروح اسرائيل غزة دونك ثوران ما ظل يروح ما كان يمبول ياكل يتأول يعني كل شيء قبالين الباطلي ديالين فلاس تاقي غيكير لكن روح ما كان دابو الدايرير لا سيزيس لكن اللي نيكروح تانقا نظن ولاش محدين هي غاتس الباطل اللي تموت القبائل الادغا او يفان كتشينيا انفرس ثونيت نتموسني تسعير الجيو بوليتيك تجيو تسرثيث نقول لك مظال افاني غيانا نكوني سي قبائليين سي مازيغان سومتا ام كي تزمرض كاكين اتصمد الكونتكست ديالنا لا كثوغا بوين كي دغنا كذا ازواد كذا النيجر كذا المالي بارابور انا كي دغان متشاطا سيادي النيجر وغادي نادي لاني تاكيني زواد ديال هي توت ان شومبولمون ديال لا ريجون كي ويفون اتصمد احمد سمو ليك شيني سمو سنينك الساني كي قلنا كلاني يكون يدي شد نغالن نو مافال ثيمبو غيوك الزين دا ثما يكير دا شو تمغلينك تاغورينك Tout à fait, Rachid. Desliman Flestelwith, effectivement, c'est un grand homme qui avait une vision, si vous voulez, qu'il a exprimée. On peut passer des heures à dire les choses, mais on ne pourrait jamais les dire d'une façon aussi claire. Je reviens finalement à le sujet Guénan. C'est que le Zaïre, à chaque fois qu'il a voulu tendre un piège, finalement, il se ramasse, c'est elle qui est prise dedans. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé, la configuration, le Sahel, il y a des intérêts qui s'entrechoquent. Et pourtant, parmi eux, ceux qui étaient considérés jusqu'à un temps très récent comme étant des amis d'Alger. Donc, je citerai pour ça les Russes, par le biais de Wagner. À un moment donné, Zaïre, il était un peu en conflit ou alors il était en relation très froide avec Paris. Donc, pour les contrarier ou alors mettre un peu de pression sur eux, Cheikh Demel, les Wagner. Les Wagner, comme nous savons tous, ce sont des mercenaires qui vont dans des zones de conflit, donc qui offrent leurs services aux plus payants. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Alger s'est même proposé, d'après certaines informations, qu'il allait prendre en charge le paiement de ces troupes de Wagner. Et puis, pourquoi? Au fait, c'est pour seconder toutes les mouvances dissidentes à Bamako, donc par ricochet, qui vont s'attaquer à la présence française dans le Sahel. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Chemin faisant, le putsch militaire est dans le Mali, et puis les militaires étaient mieux placés à même de s'entendre avec les Wagner. Donc, ils ont fait une alliance contre leurs amis et leurs donneurs d'ordre d'hier. Donc, les militaires du Mali se sont associés avec les Wagner, Zidef el-Zaïr. C'est la même chose avec certaines sociétés, à ce qu'il paraît, émiraties, qui exploitaient dans ce coin-là, donc du gisement d'or. Attention. Et puis, à un moment donné, il s'est avéré que les Émiratis ne faisaient pas tout à fait l'affaire d'Alger pour d'autres visées et pour d'autres options politiques qui étaient en contradiction avec les attentes d'Alger. Comme vous voyez, donc ils sont tombés en froid.
C'est pour dire que la configuration qui est en train de se produire du Sahel, c'est juste à la mesure et à la hauteur des intérêts que ça peut susciter ce coin du monde. Et vous avez non tout simplement les Russes et les Émiratis et les pays traditionnellement implantés dans cette partie du monde, et les Français aussi, mais vous avez d'autres acteurs qui commencent à montrer plus de voracité, plus d'appétit pour exploiter les ressources de tous ces pays-là. En l'occurrence, les Américains. Alors, dans toute cette configuration-là, le Zaïre, avant, il garantissait une carte à partir des accords d'Alger de 2015. Ça veut dire que c'était eux qui étaient une force d'interposition ou alors un interlocuteur qui pouvait avoir une influence conséquente sur tous les si vous voulez, les gouvernements de ces pays-là, à savoir le Mali, à savoir le Niger, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Je crois que je l'ai bien cité. Oui, c'est ça. Mais tu es avec ce qui se passe, vu que les Maliens, avec l'aide le concours des Wagner, et non les moindres, même avec le concours de la Turquie, qui a vendu des drones pour les Russes, qui les fournissent pour les militaires de Mali. Et pourtant, les Turcs ils sont supposés être les amis de l'Algérie. Voire même que Erdogan a eu la courtoisie de rendre visite 2 fois pour Tebboune, et Tebboune a bien voulu aussi rendre visite à son homologue en Turquie. Mais devant cette configuration, devant cette richesse qui est immense dans ce coin du monde, voilà, alors les appétits, si vous vouliez, prennent le dessus. Alors les Arabes, de fois humanistes, de fois de même humaniste, il est en compte, si vous voyez, ses intérêts, cette posture de rentier à veiller sur les richesses et puis les répartir au plus offrant, tout en étant le maître d'œuvre, il est en train de se faire évincer. En perdant le contrôle sur les officiels du Mali, la mouvance la plus extrémiste des Azawad, qui sont les islamistes. Ils veulent les activer, ils veulent les alimenter pour dire que si vous vouliez parler, si vous vouliez avoir un visée sur cet endroit du monde, vous devriez passer par nous, parce que nous avons la clé et nous avons l'influence sur l'une des factions et des mouvances qui peuvent créer beaucoup de dommages dans ce coin du monde. Alors c'est ça qui a fâché, si vous vouliez, les militaires de Bamako. Alors le Zaïre مشي ذا الصدرة. Il y a ce moment où il veut tout avoir et puis continuer à jouer dans le jeu des accords de 2015. Elle est en train de tout perdre. Il perd le contrôle militaire, il perd surtout le contrôle politique sur les peuples. Et ça va être une zone de conflit qui va être d'une férocité immense. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui voudraient intervenir, parce qu'il y a énormément de richesses et d'intérêts qui sont en choc entre les Russes et les Américains d'un côté, entre les Français et les Turcs de l'autre côté, entre les Émiratis et les Israéliens aussi, et les autres parties prenantes, à savoir les Russes, les Chinois d'armée. Alors, la Kabylie, par le biais si vous vouliez, de tout le travail qu'il avait fait au nom de Temesra, par les années passées, et toutes les relations d'amitié que nous avons avec les peuples autochtones de cette région-là, la Kabylie peut être un acteur très influent. Il peut jouer cette carte-là. C'est pour 2 raisons. C'est que exactement, on va jouer la même carte que celle de l'Algérie. Vous voulez avoir divisé ou alors un regard, nous avons de l'influence sur une partie du moins si vous voulez, des parties prenantes de ce conflit.
تاكي مزواروت وتيستنايل الحاجه qui nous intéresse et non des moindres, c'est que mais il a la zone des conflits que le MAC n'a pas provoqué, que la Kabylie n'a pas provoqué. Tout simplement, il se retrouve par la force de ses amitiés avec les peuples de cette région-là comme étant un acteur qui est appelé à jouer un rôle. C'est que tout ce que nous demandons et tout ce que nous souhaitons, c'est que l'étau qui s'abat sur la Kabylie, il va se desserrer et par voie de conséquence va être exporté vers cette région-là du monde. Et c'est ça la plus grande crainte des pouvoirs d'Alger. Et c'est qu'ils vont réfléchir 2 fois, même 3 fois, avant de se positionner sur une quelconque question, sans prendre en ligne de compte le rôle que le MAC peut jouer à l'intérieur de ce conflit. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et puis, en l'occurrence, c'est de Slimane Flestellis. Merci, Ahmed. Donc, Mohand, il faut dire il y a quand même une certaine incohérence. C'est que nous devons dire, il reproche au Mali de traiter avec la Russie, avec soi-disant l'achat des armes avec la Russie, mais je ne sais si Manis ويوم دنزان يتساعد التسيروس un point de même l'américain بزاف لا sur la développer la changer même la loi financière et وكنا دي سورز في البودجي l'armée بالكدا غنصير هذيك المشطح الامريكان دونك il faut نتشاد الدنيا تمورليني كاف l'incohérence qui nous devons dire par rapport à l'achat des armes en relation guerre Mali avec la Russie. Merci Rachid, tu as utilisé le bon mot à la bonne place. Oui, effectivement, il s'agit d'une incohérence et qui ne date pas d'aujourd'hui. Mathis Guessegir, Idi, Amikala Tidinir, Stqabaili Fnar, Amiwan, Kina يسهر فيسكا يحول فغي مانيس يجهد ولا شوين أرزديك زمن فريد سيفاك يفدو كنيسي هوا هاد نجبر كان مزيان لو سهرا اوكسيدونتال وميكسما لا راس ريبوبليك عرب صحراوي ديمقراطيك اشاد يوين اون ريبوبليك عرب في مزغان ولكن سي سكي بروف محسوب كيت ماشي كاين لينكويرونس تاكي رشيد تاكي واكي الدرع واكي تمهرسه استعمار ديك الشيء الوكاليك هذاك يسرس ثمور ثم راه يسميه ريبوبليك عرب فوالا كنقرا كني انشتبوث كي دولا قرا تفاتا ديفري ثمغلينو يروح رين كرفنا الساقين يتواطفن ذي الحباس نتمهرسا نتمورث تتزايريت اللي يتخلصن اللي يتسوفرين فغي غادي نيغ ذاكن الا اللواء الا اس اردي فلاكي الا اس ارديالي et la meilleure preuve encore une fois que je puisse apporter يوايا نيغ اثان يظل لي ناس ندير لي اذا سامور ثارف l'Arabie Saoudite elle vient de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Allez-y. هاروح كثر سنتيريري ويجين وغالن داخلان وغالن سي دي سيرفيتور داكور وغالن سي دي سيرفيتور كان بدنا نضاف l'Arabie Saoudite voilà pour beaucoup moins grave que ça. Le Zaïre, il convoque l'ambassadeur d'Espagne, l'ambassadeur de France, à chaque fois qu'il y a un lien avec le Maroc par rapport à la Sahara occidentale. Mais l'Arabie Saoudite, les Émirats, non seulement des consulats de l'Ayoun, de Sahara الغربية, etc. كده هذاك اللي تولي ما كاتورا وإذا غادي تولي من الكومونيكي كاين العربية السعودية صافي غفاس قوسنا كذفير يتيدي سوفور يا وداس تيك نظن دي سمكتاي ياكل لي مينيستير دون لو مينيستير دو لونسينيمون
اكيد تولي ما كوزاره التعليم يفكاسن يغرفاز نسداويين يكني dorénavant la carte géographique du Maroc elle est au complet y compris le Sahara occidental faisant partie du Maroc. Pourquoi l'Algérie n'a pas convoqué l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite المستشفى نشتكي ذا شكي عتدني بعض هذا محمد كان اللي روح ما كان يتساوى ذاك وانا دي كنت سيت بوغا بعرفنا هكا اي جياك رشيد راه خاطرين نكوني شكون نكوني شي قبيليين إلا قد ندخوال إلا قد نلي غننغ ذا يجي راه غاون إوكنا نفهم ذا شو يغيوغن هذا بو يجي ذهب بو أمهرسان ورنفنا راه فسرسيتي نسا في الحق في الصواب في لا لوجيك في ليكيتي السادل يغرفان نتمورث اتسيتيرا أمش encore un autre exemple et c'est une réalité ولي ما يلي الامريكان راه دينين كرا في مورث الجزائر تطفنا قموشن ماي اقموشن سن ما الا كرا يدنان ادينين نسحسف نو ريغريتو مام عجبا مام لي زيميرات تبغى يسمي تبواطن الشمال يسمي القطار تبغى وتصنطقنا راه قرنا كان نسحسف في ثمورث الشقيقة البلدان العربية الشقيقة ذاك يقدرون وين ينكرن لاصليس وين ينكرن إيمانيس وين ينكرن تماجيتيس لو كان 62 ران تمورث اف دكوفريديس يقلان ديلاس اسكو اتيلي في الحالة ياكي تقول يثلا السا ذا صغير اتيلي شكون هذه اللي نوراويش ديكس تيلي بن رمضان كريم بالقاسم خضر ودياف ذوياض ويدي تيبون ويدي تديرلان ويدي تديرلان وفوس نسن وإذا كنو تسكن على فوس ديس سي سور اتقدشن اتخدم اين يقول من يمكن تمورثاكي ادوغال سلاغيس ادوغال سي كو بروبليم الساكين اغبلا مقران الساكين اولي دنير سيلينا يغربان تمورث الجزائر سي كو ماذا قلنا هذا بوياكي يتوكس قبل ماشي هذا بوياكي كان سي هذا بوياكي ماذا قلنا يتوكس اي نرى دون سي انكور بير افين قاعدين بوركوا باسكو تيسوين يدي كرن ذاين ils ont subi un lavage du cerveau وغالن ميم ولا ذا خممني ولا ذا ميزني مستقبلي ذي ثمورث القبيليين مام يبدا الا يتروحوا الا تسنوا الفوت ذي ثمورث تقبيلي تيكتيوين كيماينوتين نكيوز من غير تسوغ اقرو ذا مشروع تروح قصات تلفزيون ثناياس ذا شو سورفتيين ذا شو السلام غيباباك إن السلام غادي يروح على الجنة سيملمي الساكين يقول ذانا الساكين أقشيش هنا كانت يتسنكران on leur a appris à investir sur la mort et un pays, un peuple qui pense rien qu'à mourir rien qu'après ذا شو يخمم في الدنيا يزمر كان يلي ذاك اليوم هذه اللي ذن قالوا في الجلسة فين يتخممن الدنيا يوكد الاخر وهان كلش بون اما كنيف غا هذا الشيء طوح هذا السوجي غادي اللي كدور في الكونيرونس ني الجزائر المالي كي روبروش على روسي فوالا لا روسي فوالا فرادو على الغراس دونك ماذا قلنا وغلغد ادغرغ شي طوحين غيانا ديال الكومونيكاني ديال خدم عبد الله مايغا يدير قلنا دي تلفزيون مقرم لي حد غير كان اين اذا غيانا نكوني il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. Donc, هاتان ثواغيث دونك ذي الجزائر الا يستقداشين الرفراب نسات مام الجزائر يقلان توفي ثام قرات 250,000 تروحينيك بويذس ومازال الا يتسورار يس
سينا أدكملا ولغون إدفكا تمورت الجزائر تيريريف يولغو ياكين نتمورت المالي. Alors, dans le communiqué du MAE, فنغلاف الأمور من برا نتمورت الجزائر il accuse les autorités maliennes de préparer cette décision, retrait de l'accord de Pénin en 2015. Depuis longtemps, elle avance les raisons suivantes. Donc, Goulourou Yagin, Thamourt el-Dzaïr, Tharad, Palima, Thamourt el-Mali, Inir, Idena, Daken, Kunwir, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, c'est-à-dire le retrait quasi total de la mise en œuvre de l'accord bon, etc. l'échec ok, mais le point le plus important alors, l'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tiers et le recours à des mercenaires internationaux. La cohérence nous allons avec une تموت المالي تاخد وزالي ناس تاغي سيروس كيف تموت في الجزائر أمي الجزائر أين كنين يتخدم إيمانيس لها سميت إيمانيس الجزائر دار السلاح ايوا كنا تحارب في ليسايناس تحارب في مورتيسي لها اسمي تمورت المالي ولا قرا الجزائر هي تمثل تيست مثين البطل الامريكان ولاش تمورت اي غير نكونيا كويس نني اسمي الجزائر توطف يرثو الشاب نرفراب سلم اي غير الجزائر تزقام تعقل نكوني نوغي ونقبيلا راه يثمورا النظام تكشمت ايمانيس ديال امورنا اي غير ادن كان لو كيتوكي اسبيع تربات الكيتوكي روحنا روم سانتيجيديو فالمير رشيد روحنا يغلي ديجني في مورتي بلي تسيدات سيتي توتالمون ليجيتيم ولاش تمور فيك ساعه نزل في وكن تشلي مانيس ديال الامور تمور في النظام ما يلي يبويض يوكن تحارب في مانيس ويذا كان يوكن غادر تمور في الجزائر الدوله اسلاميه كان رئيسيتنا تنجر ثمور ولاش شو ديقول Donc, Douagin Rachid, il y a une incohérence totale de la politique de Mourtadien. يتبغى هادشي فتبور هاد النظام يوكل وتخدم معاه ودكاياكي نزمر اوسي نزمر اوسي نفهم تمثال النظام ذاك النيم اركانيم يقركا تبون زدات الروس c'était même une allégeance qu'il avait prêtée et Poutine signifiera ذا دونيتيا alors que نتايقين يوهم ذكوين ديالنا الساقيم الروس هي ماكنين في الزيد سوارور يتمور تاكين الجزائر بيسكو الجزائر اللي بيروبروش نتاتيس دي السلاح دونك الساقيم تفاد ايمانيس تمور تاكين الجزائر فريمون توازن دونيتيا كليا ذا داونيس دونك ثم رشيد غروسو مودو شو ساعه تيريريث ايثو تسرائيل تنميك محمد تغدو غلا سوسيرن كيرونا وقبل الفكره مسلاي انت كيرا كنويدي سين احمد ويفن هذا نوض قول محمد كان يروح جنسي سور سا هو شو هذا بو تزيرين يلتيكلت ديالي وقبل لك تسموها بارافن يتروح ما كاين نيتساكو هذه في ريان اوكين اكسيون كونتريمون سكيل لابيتود دو فير افيك l'Espagne, la France, à chaque fois qu'il y a un problème concernant le Sahara occidental, ils convoquent des ambassadeurs, ils coupent des relations qui coûtent des millions, ce n'est pas des milliards de dollars d'échanges vers le Sahara. Parce que j'aimais bien
تكض غيك في الكوياكين ذاك من المكان ينجمع لو كونسيل دو سيكوريتي للجزائر انك ان بي عرب فرار يعني الناس ديال نوتو في الله فرار a des agissements hostiles à l'égard de l'Algérie. Il ne veut même pas citer le qui tu la photo Nejman, il ne veut pas même pas citer les Émirats arabes unis parce que les chroniqueurs arabophones الجزائر هضرنا دابا في مثال تاكين ويفوا نعطيني ايوا شو ذا زيرو il maintient toujours ولكن فرار ضعرافن دات مثلا تقول نسنورني غاس ولا ماني ثنين ماشي ذا سنورني كان سنورنو الجزائر سنيك واش تاكين ايوا شي نسيدي كان واش تاكين احمد سمورليني. Moi, je vais vous dire là pour deux raisons principales. D'ailleurs, dans le mouvement nationaliste, plus loin qu'on peut s'en rappeler, et ceux qui sont venus par la suite à le pouvoir, eh ben, ce sont ceux qui ont été, si tu veux, ceux qui ont été supportés et puis appuyés par ces puissances-là arabes. La jeunesse dans le mouvement nationaliste, aussi bien le mouvement le Ba'ath, auquel l'étoile nord-africaine, par le biais de Msali el-Hajj, il s'est adossé quand il a été rencontré, les mouvements ba'athistes. Et de l'autre côté, c'est les oulémas. Les oulémas qui sont en fait là le fruit de l'étoile, le fruit de la mouvance des frères musulmans, Hassan el-Banna. Alors, oui, leurs ancêtres, le pouvoir actuel, dans ses racines les plus profondes, il se reconnaît plus dans cette profondeur-là arabo-islamiste. Alors, on peut pas, si tu veux, on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir. Hein. On a beaucoup à leur dire, parce que dans notre naïveté, on croit, il suffit juste de le dire. Non, parce que même s'ils sont des Amazirs, mais ce sont les enfants adoptifs de cette Oumma arabe et de cette Oumma islamique. Ce sont les enfants adoptifs. Alors, de temps en temps, comme ça leur arrive là de se secouer et puis de se réveiller, de dire juste d'une manière folklorique, et puis on essaye de formaliser les choses en instituant la journée Ninayer par-ci, et puis de temps en temps, ça dit une à deux chansons de la chaîne de télévision, et puis sans plus. Hein. Mais sinon, foncièrement parlant, ils se sont redevables beaucoup plus. Al-Hassan el-Banna, à cause du mouvement, le Ba'ath, qui a été créé par Michel Aflaq, que ce qu'ils ressentent pour leur appartenance à ce territoire-là qui s'appelle Amazi. Donc, c'est Guitem Zouroud. Ombad, pourquoi qu'ils sont bienveillants? Ils ont un regard bienveillant. Il y a toujours des secrets qu'on ignore le Kouli. On s'entend bien que jusqu'à un temps très proche, les Émirats, par le biais de tous les privilèges qu'ils avaient en Algérie, ils venaient distribuer des lingots d'or. Et ça, c'est par la reconnaissance d'Ahmed Yahya par lui-même. Et je pense que les mêmes personnages qui sont actuellement au niveau du pouvoir, ils ont dû recevoir quelque chose, ou alors qu'ils ont des intérêts qui sont au fond des placards des Émirats ou alors de l'Arabie Saoudite qu'ils ne voudraient pas qu'ils soient étalés au grand jour. Alors, il n'est pas très recommandé à ce que des incidents diplomatiques de cette nature-là qui va les impliquer, puis qui va les mettre à nu au vu de l'opinion nationale, et ils veulent pas quand même aller vers des pentes aussi glissants. Donc, c'est الحاجة donc c'est d'intérêt personnel, c'est par affiliation idéologique. Donc, ils sont bienveillants vis-à-vis de ces pays-là arabes. Chose qu'ils n'ont pas avec l'Espagne. L'Espagne, même s'ils ont quelque chose à perdre, en fait, là, c'est pas eux personnellement qu'ils en ont à faire. C'est l'État algérien. Mais sachant qu'ils ne sont pas les représentants légitimes, encore moins ceux qui ont le souci du devenir de cette Algérie, bon, sur le truc à dire, les accords d'Alger. C'est quand même bizarre. Hein? Je vais juste vous mentionner les articles.
Donc, si je vais venir sur le chapitre de développement économique, social et culturel, l'hypocrisie, regarde un peu. Je vais aller sur ce chapitre-là, sur le deuxième énoncé. Alors, accélération du processus de transfert des compétences aux collectivités locales. Ça, c'est l'Algérie qui veut porter, qui veut être garante de cet article-là. C'est-à-dire la décentralisation, c'est ça? Oui, oui, oui. Attends, il est bien écrit. Donc, avis aux autonomistes. Pendant que l'Algérie se soucie en 2015 et qu'il veut maintenir ce truc-là, eh ben, vous devriez demander des comptes. Hein. Même les partis politiques sur la scène nationale, avec les Maliens, entre les Azawad et le pouvoir central dont vous portez garant, même les articles. Alors, le numéro 3, dans le domaine de l'emploi, créer des petites entreprises et moyennes entreprises, octroyer des crédits et former des bénéficiaires dans le domaine de gestion. Qui est sinistré, il aurait besoin d'un projet ou alors d'un plan qui est similaire à ça. Au lieu de se soucier d'être le garant de tels aléas dans un accord, les Azawad à cause du pouvoir central du Mali, encore mieux, Rachid. Je vais vous lire l'un des articles de Guinée qui va vous faire tomber des nues. En passant comme ça, alors, exécution d'un programme durable de l'accès à l'eau potable. Et on n'a pas besoin d'aller à 10 000 km au sud, là. On est juste à 120 km d'Alger, là. On aurait pu prendre un article à titre d'exemple. Mais encore mieux, avec c'est le meilleur acquisition. L'article numéro 9, toujours dans le même chapitre. Alors, mise en place d'un système éducatif adapté à nos valeurs sociales, culturelles et religieuses, et octroi des bourses à l'étranger pour les bacheliers les plus méritants de la région de Kidal. La bourse mise en place des systèmes éducatifs adaptés à nos valeurs sociales et culturelles. Et regardez un peu, ils vont à des milliers de kilomètres plus au sud, ils veulent créer cette coexistence à travers des chapitres il y a les Azawad, le pouvoir central du Mali, nous connaissons pas plus loin que 120 km, nous connaissons la culture, on va l'islamiser, on va l'arabiser, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Il y a des chapitres comme ça, ne plus en finir. Hein. Moi, je recommande à tout le monde de lire ça. Et puis d'aller regarder, de voir l'hypocrisie et la contradiction de ce pouvoir-là qui veut sauver un accord dont lui-même n'est pas tenu au minima par rapport à des populations autochtones et guilaines sur son territoire. Et il a le souci de le faire valoir et puis de l'imposer pour les Maliens. Alors les Maliens, non, ils ont un autre regard parce qu'ils savent que tout ça n'intéresse pas les Algériens. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils veulent les utiliser comme une carte d'influence par rapport aux autres puissances. Les Maliens, vers quoi ils vont aller? D'ailleurs, ils l'ont dit. On va aller vers un processus de réconciliation nationale. Les Maliens vont parler aux Maliens. D'ailleurs, ils sont plus intelligents que ce pouvoir algérien qui ne veut pas parler aux autres sous prétexte ils sont taxés de terrorisme, de toutes sortes de choses. Voilà, qui ne veulent même pas parler aux autonomistes qui se disent qu'ils sont algériens, qui veulent juste récupérer quelques prérogatives qu'ils vont appliquer sur leur territoire. Alors, les Maliens, ils ont dit, bon, ça va. Et puis, c'est la posture dont ils se mettent, les Maliens, ils en ont de quoi répondre par rapport à ce pouvoir-là. Alors, si vous avez le souci d'appliquer tout ça au Mali et de maintenir ce protocole d'accord qui a été signé en 2015,
خدمتي ولا كماكي جراون avec un autre peuple autochtone que vous avez sur vos terres, qui est juste proche de chez vous, à savoir les Kabyles, et pourquoi pas les Chaouis, pendant qu'on y est. Alors qu'ils sont à peu près dans une même posture de revendication en tant que peuple autochtone, au même titre que les Azawad. Alors l'hypocrisie, c'est l'Angarachi. L'hypocrisie, il est flagrante. Moi, j'invite tout le monde à lire le protocole Aguirre ou alors l'accord Aguirre d'Alger de 2015 que les autorités brandissent s'ils veulent à tout prix le faire valoir auprès de l'opinion nationale et internationale. أثناء كان أحمد تينو فكان وكنا نروح نغار أين ديلان ثواين نغلي زاكورن 2018 ديلان غير مقارنة زاكورن دالجي غير مازيغن زواديين المالي هكذا ويك أكذو ذابو المالي الدولار غو كان موحن تسقسيغن كانو قبل تنقفل لو يفن فكض تموليني كيف كيران يقباليين كي تدني تو غاتكرن ديال سودا تماينوت تموت القبايل دي قارن داكن كيران بونيتنا غنا في موت يقباليين يتبان اموسون الماك بغانا تزنزن تموتي بغانيين لا دغال لي زرايل نا الماروك نا بو امبونت نوا او يفنا تفكر تما تاغورين كيتشيني غا حنا فاش داكين ميرت رشيد تسرا سوازالي سمقران ولي قرا ان تسو ان غليم دي لي ترافير دو لوبلي دو نوتر هيستوار اي قيد لاج برشيد انواع غيد العدو الجديد هاتي ستونا كي نقولها متسنتارا العدو الجديد وهي كي ثغراتي زاهيه بن عروس دي تلفزيون اسمي يذكر وغرض اقبايلين ذي ثسوث ثمانية أنواع ورنشفاران 63 شو يضران يكدي قبايليين اسمين يذكران قال لارمي دي فرونتيير أنواع ورنسيناران ثسوث تبريات أنواع وين ألان وين أرى يمنا يجري قبايليين وين أرى يمنا يجين أراشي ذاكين يقبايليين بغانا زلزل دامور les puissances étrangères ذوين ورنحو الفرع تمس يقتشان تمور تقبايلي دي 2021 2023 ذوين ورنحو الفرع في وين يقرسن بقارور بغرف أقبايلي مي سينو وين يستيحوا الفن نزراير كليا ذاكن يقبايليا ils ne sont pas considérés au même titre que le reste de l'Algérie. يوكن أقبايليا هذه تحسب ذات زايريا بيد فلاس يوكن هذه يجتا قبايليتيس pour être accepté au sein de la société algérienne. Voilà, grosso modo, ثان ميرتا محل كي ستاكا توغا وندينا كان دينيم دي سيني ذوان مسلاينين كوران نعملوا فورماتي دانو ممكن نفصغا في السن ستزوار ذا احمد زعما وين بغيتي تهضروا ذا احمد يمكن رشاد دينير بليك regardez tout ce qui est en train de se passer actuellement au niveau du Sahel. Il n'y a pas des amitiés qui sont recherchées pour qu'ils soient mises en valeur, pour qu'ils soient mises en évidence. Tout ce qui se passe au niveau du Sahel, c'est une question d'intérêt. Alors, c'est les grandes puissances qui veulent s'installer dedans, c'est parce qu'ils ont un regard par rapport aux richesses qui sont dans le sous-sol de cette partie du monde. Et puis qu'ils veulent en faire une partie d'influence. Le petit acteur que nous sommes, au travers le MAC, parce que c'est le seul qui est mis au devant de la scène, nous devrions tirer
le maximum, si vous vouliez, de bienfaits qui peut servir Tamour Takbailis. Il s'agit de bonne guerre. Exactement, alors, si toutefois il y a des puissances qui utilisent Tamour Takbailis, eh ben, il faut juste se poser la question plutôt, Tamour Takbailis, comment qu'il utilise les puissances aiguës. Voilà ma khatir. Alors ça, c'est très important. إلا كنا سي قبايليا إلا كنبداو نزار نقايلا نتاعنا وسكو nous avons où ce que l'intérêt à l'intérieur de tout ce mouvement-là de la géopolitique dans la région du nord de l'Afrique. Et moi, à mon avis, il ne fait que commencer. Alors, on doit se positionner et avec beaucoup d'intelligence. Et puis, un facile slogan, un facile sentimentalisme, un facile folklore. Et là, à chaque fois que les situations se présentent devant nous, Kabyle que nous sommes, et là, c'est quoi l'intérêt que ça peut nous apporter? Je voulais juste corriger alors c'est pas la mouture finale de l'accord de 2015. Plutôt, c'est, si vous vouliez, c'est la mouture d'un préambule d'accord qui sont en arrière-plan et qui ont été établis en 2006. En 2006, par les accords d'Alger, la Cara, on ne doit pas perdre de vue que ça n'a pas été fait d'un coup, hein. Il a été fait progressivement. Après, il y a dans l'accord d'Alger, mais qui contient toutes les dispositions que je viens de lire, et puis qui rentre, si vous vouliez, en arrière-plan, si vous vouliez, avec les modalités d'application de l'accord d'Alger. Donc, il faut faire de grandes lectures pour voir, et ça n'en demeure pas moins fait une équipe. Ça, c'est pour les autonomistes qui croient encore en la régionalisation, d'ailleurs, tout ça. Ils doivent visiter tous les accords et voir à quel point l'hypocrisie du pouvoir d'Alger, qui veut bien être bienveillant pour élaborer des accords entre le Mali et les Azawad, mais pendant ce temps-là, Hamou Boumdine et tous les acteurs là qui veulent rester dans cette Algérie et qui prennent juste la régionalisation. Voilà, ça c'est pour montrer, ressortir un peu l'hypocrisie le pouvoir d'Alger. Merci, Rachid. كان احمد تنميه تفوسكتي كي سختينا لا كوريكسيون كي effectivement ندير احمد ماشي 2015 ماشي هذا ستا بريامبول بوين ديال كريس كوسن من بعد لي زاكور كي دالجي وسينا تنميه ميدي سميت هذا كان لي زانكويرونس نو دافو الجزائريه ماشي كان فين دينا موحد يعني شد لارممون الماليان كذا لا روسي ماشا ولا تم تذكر لوطونومي كي تزرام يالي ون يبغان كي غنكازا سارتين تموتني قباليا qui ne s'inscrit pas forcément dans l'indépendantisme, grâce les autonomies, le fédéralisme, يشبان حمو بومدين pour l'LPK, يشبان نوردينيت حمودة pour le fédéralisme, وهذا وكان من عندنا سكابوين سكراتاروشنا toute voix qui demande une certaine forme de décentralisation pour s'autogérer à la façon à qui نكون يالتك des TQ5 ونتصبرها في كثير وين كي يشبان الكيباك ديال كندا نا الكاتالون ديال اسبان نا اوراتورا ديال ليكوس دي فرنسا لا سكوتلاند دي لانجلتير وراتي تيكي ولمتي كذا كي وتيفغيرا ودابو تزيغير فاكن اما كان يبغى ديما تموت القبالات تيلي سداو وزاكلو نتاع عرفت نسلمت اما دي ثكرار فازن اما دي تخدم في لا جوستيس كلش دونك هي كي كنت مسيرين ذولا قرار يقبلين تسينن يوكني هذا المقلن امشي كا روحنا دولينا زكنسن اكن نظن فين يقلا كثورا تنمير احمد ثورا محند زعما وين بغيتي تهضر محند تنمير رشيد ما سلفضي كان تذكر
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Ahmed يجان هذا بون الجزائريين هذه يدون وكتمورات عربيين شكون وشوك غير ذاكين إلا وغرف ذي قماضال ان نتر هومان راه يقبلن هذه ينكر إيمانيس se renier rien que pour avoir des relations يقلها نستغني يقلها لك الغرف النظام اشكون باسكو يزمر هذه يبنوا ثقمات وكتمورا ثارضين سوال تيفت هذه يبنوا ثقمات تاقيين السغني شدن اف دابور لا ريكونيسونس هذه من هذه يستعرض ذو مزروي الناس اثيرو مام مثبوي دثيرو دي لا كونستيتيسيون الناس افكن في موراياكين elles ont influé positivement sur le destin de Mourk Algérie qui n'est سيمونند قدام زواروت هذه يبنوا دونك السغنيسه في القدر هذه يبنوا السغنيسه في لي زانتر ويرنا هو يركد شي قبائليين الا نكونين يدير غانا في الجزائر الا نكونين الا يتحديقي رانا لا يتقلي لي حل في الناس notre histoire récente في Guinée d'une façon très claire et certaine ودجاله محسوب في كلام نشك دقوياكي ذا شوذ لوكازيون الحراك وردتو غالا لوكازيون الحراك ياسمين يبوض الحراك كون لو فيو نو نبغى نغنوغي سي كو لو حراك لو كان ديك ريوسير زمر ادينيغ سي ان ديبار سون روتور يوزارناغ اميك l'histoire va retenir le fait que Dr Saadi a fait en sorte que on غليا هذه القراشتاكي ذمتها c'est grâce à lui que غرفق بايلي يندخوالد il a eu une douche froide سمير يقساول يوكن يقيم وغرف الجزائريين avec des représentations de toutes les wilayat دوت سيتريوان سينا داليت لا دايره سي لا دايره داليت لا ولايه وكانت السفغان يقرا تسقومين سن ثلاثه قرقازن الى ولايه كنا خدمن تسقى مستغل ناوث اكني ادفكن الخمن ادسترسن كرام كيشر الكغبراس تنين يق امي اراتيلي ثمورت الجزائر وزكا ذا شو يقدران tout le monde a refusé tout le monde a refusé ou ذا شو اي تيريري تنسن الولات d'une façon indirecte à travers télévision نسن à travers les réseaux sociaux نسن à travers إغميس نسن ذا شو تقارن قارنا كي نكون يتشبذو كان ياسمين إنستغلي ماذا بوياكي أنا نروح على الفوق ثانية مثلا تيست مثلا عندها ولي لقرا أنغليهم سكي إلا كان ولي ذا شو يفرم في رواية إلا كان نزار سنين فغانا ذا غاوي اسمع راه نروح على الفوق شحال يذنغ ماطاس 25% بورف أكني غير هو نروح على الفوق ألا ثوارين أرا غوارين لا ديموكراسي ثوكذوذ ماشي ذا الفوت كان ثوكذوذ ذا القدر اللي ميرون لو ريسبي دي مينوريتي ذا القدر إذا فان ير وركاز تمطوذ ذا القدر وزار النغ أرثقارا ونزرا ننتيد دايات مثلا في ستماثين دين فاسون كلار وذا قبايلي مي ذا تشجعان أكنا ذا في ديني ذي بير تي في حرصيت أنغماس من بير تي في حرصيت مليح تنميرتي سيميتي ذكر وزادي غير غاميش ينزمر نغلي ذي القراشين يشبان تيكيو اي بورتون ننتيد اون بلان بوبليك سان بو با باسي انابيرسو ينياس ام يكون وين ماكلا تاع الدم الحركه كيو ماذا كلا تاع الدم ماذا كلا طفم امي كانت دوث ينك يكون في الاسلام دوله اسلاميه ونزرايا كنت ايات مثلا في مثلا الاسلام ذا شوت تمسلاي غير في الاسلام كاين يغدسكش من نقالو كاين على الصمود لو سلفيزم اي السلفم اللي تشيوين تمشطاح
تذولت قاعدان يخدم يذكر رشيد لا كرا لي رياكسيون يقارن كتشيني الاسلام انا كان وغير الاسلام نو نيغتيد وفي دعوذا إس يقبيليا ورنسارون كيني بويشفان ورساي غارا شيران بوغفل وكديون ندين القمضان أكين مالاني كدين الديون دي دونيل نتجالان سجمالي مان ومن سجمالي مان أخذ النقص قبيليا ذا شوث سي لو سلفيزم إلا قنظر ذا كان لو سلفيزم أكيان ذيوث نتمع سيدين الإسلام ورنتسامنا راه ورنستعرف راه ورنقبل راه أي نيد فغن سي المول نينس أميك يتسوالين تودل دي دونيت نوثني غرسان إلا قغرفان يركلين دونيت إلا قادلين على إيماج إلا قادلين أمنوثني نو ils n'ont pas le droit à l'existence. C'est-à-dire, أياكير هذا غير السوا أخما قبيلين هذه روح تكسن سو غرفاز تكسن تلفزيون تقندور تقبيلي الحرام أياكير أوري لا رام في ثالث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بوخبرين نتسا يقفنان خاصة يساعدان 30 يسقواسن ديما صار يروح حد يلمذ الدين نتسا يقران رحمانير ثوغ ديوك تفريغ ثوغ يافان قريب يون القرن الا الميد الحقن ان كوريا كسن ازر نتسان يخمم اميك باسكي لا كومبري زرا ذا شو اي ماذا قلنا يفران يطبل قواما كنا قرنا كنيا نروح نير نفوق نتسان يخمم يراد الاسلام اميك راي قدر تماجيث بغرف اقبيلي لو كان ذي قبل لو كان ذي دا الحراك لو كان ذي رايوسير صاوريتي دولة إسلامية غتخدمن على فاسون مي ماشي ديال الصلاح القبيليين الاريليين دونك شابو دكتور سعدي يثن يطفن الحق يثن يطفن ستيدت يثن يطفن ستوغدود يسرسس نتيد il l'avait refusé دونك مثلا أتيست مثلا ولا ظهر في الجزائر لكن ما إلا هذه لينا كاينين ولا درابو ولا انايا مازيغ ان بو بارتو ديال قبايلين كيفدن اي لا بروف لا ميور بروف سكرا بويد ياكو يتوطفن الحبسه فانا امازيغ ديال قبايلين دونك ورنتوك الاخر نو اون لاكسبت با ونزمير انا غندوز كفري داكيا اوتر شوز ماذا قلنا السيكين لو دونجي اي بلو غراف انكور ce n'est pas ماشي داين يخفان ولا ترى والو ماشي داين اذا كاين يثيق يثمتنا تيستماتين إلا كنزار كن ديثا دار نكمل مزال ربان ديوان السكسن عندها الساتاك أريك وين يكسدون ذوك فريد قبايلات ربان أركاز دي السداوي تيزي وزو يقدرن أناي أمازيغ يوغي ما تيقبل يدمد أناي نيون إميلي بوسكون باش يقارن كينيا نيكواكي ولاش رومين خصوي النظام دونك يتمثلنا تيسماتينا سكي لا سيتواسيون اي encore plus grave en dehors du MAC en dehors de l'indépendance de la Kabylie l'Algérie اسميس تموت قبيليا elle remet en cause son existence même ورنزميرارا ادنكس ادنسوكسي منا سي توشار بويدا كاكيا ماذا قلنا ورنرفي ذرا إيماننا سوفوسنا رشيد ونزميرا غنفاك تذول تاكيا ماذا قلنا وردنا نرى أوال نلاكتور أم زوارو إقلان ذي تلمست لونجو ياكيا تمثال تاكيثان قالوا في قلان يوكد مالي ذوال المسا سلوي فرحتها السعيد دونك درغار قبيلي يمسلين إدينا إثمورت نمالي تيريريث الجواب إثمورت الجزائر ولا شي إتشوارن أم أميز انفيزاجي إثنو فقا نماك أربع ماكو ذي ثقارا نسنمار هذا فو نمالي
يوس زمل نتيف الدين نماك ارثمنت ذوكلي نتمورا تفريقي نكني نوجد يوم سلاي يكزمرن اد يفا ارثوك شين نتيت ستيفت سوتيان سانسار نونا فاد مالي يوزرف نوغرف اقبايلي يتيمون نتينس اد نسميكتي كان ذاكين ماك ذا موسون يتموننت ستلوي هكا تنمية نون محمد ذا حمد. تنميرتيك رشيد. تنميث تنميث رشيد تنميث محمد بي أتذويل تايضنين كي نسا تاكا نتذويل تاكين كيلا نصاغوغ سيت اون ليكتور نسيني صلاظون فين يشدنا في مسالت نتيون سيرثيث نا جيوبوليتيك ذوك ماضال لدغا اين يشدن غار نكوني سي قباليين سي مازيغان فيغ كافا مازال نوي ثو غي وين نظن مازال نوغا الغوصن ديسين سيان درينا وندينيغ قيمة ذي ثالويث